Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia. The likelihood of a full-blown global trade war is growing. The impact of the higher tariffs plus the uncertainty of what other countries may do next will weigh heavily on the global economy. International trade and investments will suffer and global growth will slow. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years. Sekiranya tarif 24% itu dilaksanakan, tentu sekali ekonomi dan unjuran pertumbuhan KDNK 2025 yang kita umumkan sebanyak 4.5 hingga 5.5% terpaksa dikaji semula. Kerajaan tidak mengunjurkan kemelesetan atau kelembaban ekonomi, tetapi kita harus waspada dan memperinci kesan sampingan, dan kita akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk menjana pertumbuhan dalaman kekuatan domestik yang tentunya akan disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang berdaya tahan, pelaburan domestik yang kukuh, pelancongan yang lebih segar, dan pelaksanaan berkesan cepat, cekap, mengelakkan ketirisan, keborosan dan rasuah dalam melaksanakan Plan Induk Negara.